Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru. Namakuru yo kuri uyu wa mbere ni tariki 16 Kamena muri uyu mwaka wa 2025. Namakuru tugiye kwinjiramo kandi akaza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko nubundi muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira General wishwe yatumye haba imyigaragambyo ikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bafashe icyemezo gikomeye mu guhosha iyi myigaragambyo. Turaza kugaruka kuri uyu mugenerali wishwe dore ko yishwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turebere hamwe n'ibyiyi imyigaragambyo. Turaza kandi kugaruka ku mutekano birumvikana muri uyu mujyi wa Uvira indani nyuma yuko twahagarutseho tukababwira yuko nubundi haraye umutekano mukeya. Aha turaza nubundi kongera kunyarukirayo turebe uko byifashe. Turaza kandi kubabwira ko Wazalendo muri Kahuzi Biega nubundi ngo ziri kwiyegeranya no kwisuganya mu mugambi wo kugaba ibitero kirimbuzi ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Izi Wazalendo nubundi zikomeje kugenda zihamagaza izo mu bindi bice. Turaza kurebera hamwe ibice bindi zirimo guhamagaza izindi Wazalendo ngo ziveyo ubundi bisuganye bagabe ibitero by'ubwiyahuzi ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gusohora itangazo simusiga. Ni itangazo rigamije iki? Ni itangazo rirebana n'ibihe byemezo. Ese ni itangazo rigambiriye iki? Iri turaza kuryinjiramo naryo turi bagezeho ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Butembo tubabwire yuko General Kabido ushinjwa gukorana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yatawe muri yombi. Uribaza ngo yazize iki? Ese byagenze gute? Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 8 bose batawe muri yombi. Aba barazira iki? Ni bantu ki? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Constant Mutamba ari mu byago bikomeye cyane nyuma yaho hamaze gutorwa umwanzuro wo kumujyana mu nkiko. N'inteko ishinga amategeko yamaze gutora umwanzuro wuko uyu mugabo agomba gukurikiranwa. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Hagiye gukorwa iki? Dore ko uyu mugabo bivugwa yuko ashobora guhita afungwa. Ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Aha ni Kwibendera TV, nitwa Umukada, mbahaye ikaze mwese. Niba wamaze kugera hano rero twandikire utubwire niba urimo kutwumva neza, niba kandi utari kutwumva nabwo utubwire duhite tubikemura hakiri kare. Ukigera hano kandi ndakwibutsa guterekaho like yawe, ari nako kandi usangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe. Niba ari bwo bwa mbere rero wowe ugeze hano, icyo ngusaba ni ugukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza tukoherereza amakuru udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ngibyo rero reka mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese muri aya makuru. Aya makuru rero tuyahereye muri Kivu y'Amajyepfo
ku munsi w'ejo hagiye humvikana amakuru atandukanye, twanabigarutsemo cyangwa se twanabigarutseho no makuru ya mu gitondo twabagejejeho. Uwitwa Generali Autoproclame Rukumeta Biriho Pierre wari umuyobozi wa Wazalendo zo muri Mai Mai yamaze rero kwicwa, akaba yarapfuye ku munsi w'ejo bundi itariki 14 Kamena muri uyu mwaka w'2025. uyu nguyu akaba n'ubundi yarapfuye azize amasasu. Ubundi ngo yararashwe, hanyuma amasasu rero ibikomere by'amasasu bimugeraho bamujyana kumuvura, ariko ku munsi w'ejo bundi birangira apfuye. Akaba rero uku gupfa kwe kwaraturutse ku bitero n'ubundi byabaye tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu. Ni ibitero byari byagabwe ku Banyamurenge, aho n'ubundi Wazalendo zari zagabye ibitero ku Banyamurenge ahitwa Kageragere, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero yagabye ibi bitero n'ubundi Wazalendo ziri kumwe n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hanyuma rero uyu mugabo aza gukomeretswa, ariko ntiyahita apfa. Ubwo yakomerekaga rero ngo yajyanwe kuvurirwa mu bitaro byo mu Burundi, ahamara igihe kinini cyane aho yavurirwaga ku bitaro bya Kasenga. Yajyanwe kuvurirwa mu bitaro by'u Burundi, biza kurangira arahavanwa agarurwa muri Uvira, ajyanwa mu bitaro bya Kasenga. Hanyuma rero biza kurangira n'ubundi yitabye Imana, dore ko muri ibi bitaro byo muri Uvira yahamaze iminsi 19 yose. Nyuma y'uko rero apfuye ku munsi w'ejo bundi tariki 14, ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 15, abantu mu muryango we ndetse ngo n'abari inshuti ze bageze gutya rero ngo birunda mu muhanda hafi ahangaha muri uyu mujyi, mu bice bundi byegereye mu mujyi wa Bukavu. Aha rero ngo niho abo mu muryango we n'inshuti zabo bageze gutya bariyegeranya. Bamaze kwiyegeranya rero bati turigaragambya kubera urupfu rw'inshuti yacu magara, umuvandimwe mwishe. Ubwo ngo bigaragambyaga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe rero zigira gutya ziramanuka n'ibikoresho byabo, babwira aba baturage bati mwebwe uriye ni umusirikare, nubwo yari muri Wazalendo, ariko iyo wiyemeje kujya kurwana cyangwa se kurwanirira igihugu uba waniyemeje no kugira uburyo wagipfiramo. Kubera izo mpamvu rero mwebwe ni mutuze, kubera yuko urupfu yapfuye ni nk'urwo n'undi musirikare uwo ari we wese yapfa, cyangwa se ni nk'urw'indi ndwanyi yose yapfa. Birumvikana ubwo aba baturage bahise bikubura n'ubundi, dore ko bari babaye nk'abigumura. Ariko urumva neza ko iyo bataza kumvira iki cyemezo cy'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ibyari kubabaho namwe murabyumva. Tugarutse rero kuri uyu umujenerali wapfuye, ngo yari asanzwe ari umuyobozi, yarasanzwe ari umuyobozi wa groupe ya Mai Mai, nimwe muri groupe za Wazalendo. Iyi groupe rero ngo ikaba ibarizwa mu misozi yaha muri Uvira, ikaba rero n'ubundi ariyo ngo inakomeje kugenda yigaba ibitero bitandukanye ku Banyamurenge, ariko n'ubundi twirwaneho ikabakumira ikabasubiza inyuma. Ngibyo rero iby'uyu mujenerali nahoze ndeba abantu batambutsa ubutumwa butandukanye bavuga bati
ntituzakwibagirwa uburyo watugabyeho ibitero mu murenge mu banyamurenge, ntituzakwibagirwa ariko kandi ntituzanakubabarira. Reka twihute tuganye rero mu mujyi wa Uvira indani. Urifuza kumenya ngo mu mujyi wa Uvira ibintu byifashe gute? Mu mujyi wa Uvira n'ubundi haraye ikintu bise imikwabo mu bice bitandukanye. Byabaye, bamwe mu baturage barafatwa, abandi barahondagurwa. Nk'ahitwa Ikariyano naho ngo bafite ubwoba bw'uko hashobora kuba imikwabo iteye ubwoba. Ahitwa Burongo, ahitwa Institut Rubimbi haraye habaye imikwabo. Ahitwa Avenue Shishi haraye habaye imikwabo. Ni imikwabo ikomeye, ni imikwabo irimo gufatirwamo abantu bikekwa ko ngo ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bakabahondagura, abandi bakabatema, abandi bakajya kubafunga. Igikomeye kandi barimo kubafungira hano ngo hatazwi, bamwe bakicwa. Ni ibintu bikomeje kuba gatogo muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nakubwira nuko abo mu mujyi wa Uvira nubwo muri iyi minsi imirwano isa naho yabaye icogoye muri uyu mujyi wa Uvira, birumvikana mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira nta mirwano twavuga yuko yahabaye, ariko icyo nakubwira nuko abaturage n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje gushya ubwoba. Birumvikana kandi ugereranyije n'iyi mikwabo irimo kugenda yibasira abantu bamwe na bamwe, itaretse no kubahohotera abaturage. Rero n'ubundi ngo igihunga ni cyose, abahunga kandi nabo bakomeje guhunga. Ibi ntibyumvikana. Ngibyo rero uko byifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Reka adukomereze n'ubundi kuri Wazalendo. Wazalendo ziri muri iri shyamba, muri iyi parike ya Kahuzi Biega. Narabibabwiye babwirane n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe ni ukureba uko iki kibazo bagikemura ku buryo burambye. Izi Wazalendo rero ngo zamaze kongera kwisuganya, zikaba ngo zahamagariye Wazalendo ingenzi zazo akuza n'ubundi kwiyungikanya, hanyuma ubundi bakagaba ibitero simusiga kandi by'ubwiyahuzi ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Wazalendo ziherereye muri iri shyamba rya Kahuzi Biega rero zagize gutya, zitumaho izindi Wazalendo ngenzi zazo ziherereye mu bice bya Karehe, ziherereye mu bice bya Kabare, iziherereye muri Kavumu, iziherereye ahitwa Kivanga, mu bice bitandukanye. Ziravuga ziti nimuze muduhe umusada, ubundi tugabe igitero simusiga kandi tugabe igitero cy'ubwiyahuzi ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe ziherereye muri ibi bice bya Karehe na Kavumu. Abarwanyi ba Wazalendo rero bakaba ngo barahiye barirenga, baravuga ngo bagomba kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Aya makuru rero kugira ngo amenyekane ibi byagenze gute, ubundi ibi n'ubundi byamenyekanye binyuze muri communication y'izi Wazalendo, dore yuko n'ubundi ibi bya byombo byabo n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugenda babikurura. Noneho uko communication rero itambuka bakaba barimo kuyumva. Abarwanyi ba Wazalendo rero bakaba bavuze ko ngo barimo gutegura ibitero biremereye kandi bikomeye cyane bigomba kugabwa kuraba barwanyi b'intare za Sarambwe. Ubwo birumvikana izi ntare za Sarambwe nazo ubwo zamaze kumenya aya makuru, ndagira ngo mbabwire ko ibintu ntago biraza koroha. Ibintu ntago biraza koroha habe na gatoya, kubera yuko ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo batangiye kwitegura ibijyanye n'iyi mirwano.
hanyuma areka unyaruke n'aya makuru ko amakuru yo arahari ni menshi kandi ndimo kugerageza ku buryo nibura yose twayanyuramo. Muri Butembo rero hari umujenerali witwa Kabido, uyu nguyu akaba ngo ashinjwa gukorana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, uyu yatawe muri yombi. Uwo yise Generali Kabido akaba ari umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa FPP, akaba ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, yatawe muri yombi. Bikaba byabaye ku wa 4 w'icyumweru gishize tariki 12 Kamena muri uyu mwaka wa 2025, ubwo uyu yafatiwe i Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko umuhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu wo muri Wazalendo mu Majyaruguru yabitangaje, ngo uyu muyobozi w'inyeshyamba yajyanywe i Beni mbere yo kwimurirwa i Kinshasa. Ifatwa rye ngo yakiriwe neza n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, bamufataga nk'umuhemu wagambaniye igihugu nk'uko amakuru abitangaza. Bamwe rero mu baturage bo muri teritwari ya Rucuru bagira bati, kuva iyi ntambara y'ubushotoranyi yatangira, Kabido yakekwagaho gukorana n'inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, bikavugwa yuko ngo yaba yarohereje cyangwa se agakora ibikorwa bikomeye cyane byo gutera mu bice byinshi nka Bunagana, Rucuru Centre na Kanyabayonga kugira ngo abone amafaranga. Uwahoze ari umufasha w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igisirikare cya Kongo FARDC mu kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe, uyu Kabido izina nyaryo y'uyu mugabo ngo yitwa Kasereka Kasyano, akaba rero ngo yaratunguye rubanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi ngo yabitangaje tariki 7 Werurwe muri uyu mwaka wa 2025, ubwo ngo yashyiraga itangaza ahagaragara ndetse rishyirwaho umukono n'umuvugizi we witwa Augustine Darwin. Igisirikare cyahise cyamagana kugira impu ebyiri k'uyu mugabo bishingiye ngo ku nyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iki gisirikare cya leta ya Kongo rero ngo cyatangiye kuvuga yuko uyu mugabo ari umugambanyi, gitangira kandi kugenda ngo kimushakisha. Iki gisirikare ngo cyahise cyamagana amagambo y'uyu mugabo kigira kiti, uyu nguyu arimo kugira impu ebyiri kandi ibingibi ntabwo twabyihanganira. Uko kwisubiraho k'uyu mugabo rero bivugwa ko ngo kwateje amacakubiri akomeye muri uyu mutwe. Abenshi mu banyamuryango b'uyu mutwe ngo banze iki gikorwa bavuga ko ari ukugambanira ubusugire bw'igihugu. Uyu mutwe witwaje intwaro wa FPP IP ukorera mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ubu ukaba ushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage, nyamara ngo bakaba bagifatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ibyo abo bahakana. Ngibyo rero uko byifashe kuri uyu mujenerali wamaze guhambirwa magingo aya ngaya. Bikaba bivugwa yuko ngo yamaze kujyanwa i Kinshasa nyuma y'izi ndimi ebyiri z'uyu mugabo. Ngibyo rero ibituruka ahangaha. Reka atwerekeze Masisi.
muri Masisi abantu bagera ku 8 bose batawe muri yombi. Ni ibintu bikomeye cyane, abantu benshi nabonye bakomeje kugenda ababigarukaho. Amakuru aturuka muri Masisi aravuga ko abantu 8 batawe muri yombi, bakaba rero ngo bakekwaho kuba arabo muri Nyatura. Bakaba rero magingo aya ngaya bahise batangira gukorwaho iperereza. Amakuru aturuka ahangaha Masisi avuga ko nibura abantu 8 b'abasivile batawe muri yombi nyuma yo gushimutwa n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana. Ni mu ijoro ryo ku uruyu wa gatandatu rishyira ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 15 Kamena muri uyu mwaka. Bikaba byarabereye mu mudugudu wa Ngiranganwa ni umudugudu uherereye mu bice bya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ibi bice bakaba basaba ko amazina yabo adatangazwa. Avuga ko igitero cya mbere cyabereye Ingiranganwa, aho abagabo bitwaje intwaro ngo babanje gushimuta abantu 5, abandi 3 bakaba ngo barashimuswe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku bantu ngo byateje impungenge nyinshi mu baturage, kuko ngo kugeza ubu nta bisobanuro biratangwa ku mpamvu z'aya mashimutwa. Uyu muturage waduhaye amakuru agira ati nanjye ubwanjye byantunguye kumenya ko ari ugushimutwa kw'aba bantu. Mbere nari natekereje ko ari igikorwa cy'igisirikare kirimo guta muri yombi bamwe mu baturage. Igitero cya mbere cyabaye nka saa moya za mu gitondo. Abaturage 8 bashimuswe bajyanwe mu ishyamba kugeza na n'ubu ntawe uramenya amakuru yabo. Ababikoze rero ngo bakekwaho kuba ari inyeshyamba za Nyatura nk'uko byemezwa n'aba baturage batashatse ko imyirondoro yabo ijya ahagaragara. Imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abitwaje intwaro ba Wazalendo yagaragaye kandi ahitwa Imuheto, ni mu kandi gace ka Kahira naho gaherereye muri sheferi ya Bashari. Hakaba naho havugwa irindi ishyano risa n'iri, aho ngo abantu 5 bashimuswe nabo muri iyi minsi ishize. Mu by'ukuri mu gushimuta kw'aba bantu kose ngo kwabaye, izi nyeshyamba za Nyatura zo muri Wazalendo ngo nizo zishyirwa mu majwi nk'ababigizemo uruhare, ariko ngo nta na hamwe habonetse ibikorwa n'ubundi abantu bashingiraho 100% abemeza ibi, nubwo ngo ari ukubikeka. Abaturage bavuga yuko ngo bagerageje uko bagiye bababona imyambarire yabo uko basa, ngo ni Wazalendo zo muri Nyatura. Ibi byose rero bibaye nyuma y'iminsi mike havuzwe ubusahuzi bukomeye cyane bwakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo, aho byanavuyemo urupfu rw'abarwanyi 2 ba M23 ngo byabereye mu mudugudu wa Kivuye n'ubundi ni muri ibi bice bya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa ahangaha. Reka twihuse twinjire mu itangazo simusiga tayari ubwo twinjiye makuru ajyanye na politike na diplomasi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, ivugururwa y'inzego z'ibanze n'imico itandukanye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gushyira itangazo hanze. Ni itangazo nimero 25 akarongo kaberamye
CAB cyangwa se SAB VPM Ministère de CAC, ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragaragara ko hari itangazo ryashyizweho umukono ku munsi w'ejo tariki 15 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Iri tangazo rigira riti Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, ivugurura n'inzego z'ibanze n'imico y'imiryango iramenyesha abaturage bose ko ukwezi kwa Kamena n'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka kwaranzwe n'ibiza bibiri bikomeye byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiza cya mbere ni ukorohama k'ubwato. Ni ubwato twababwiye ko bwarohamye tariki 11 Kamena muri uyu mwaka mu kiyaga cya Tumba hafi y'akarere ka Bikoro mu ntara ya Ekwateri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabwiye kandi ko ubu bwato bwaguyemo abantu batari bakeya. Ikindi ikiza rero cyahagurukije iyi minisiteri gatambutse itangazo ry'igitaraganya ngo ni imyuzure ikomeye yateye imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku itariki 14 rishyira 14 Kamena muri uyu mwaka, n'ubundi ngo ikibasira utugari twinshi two mu mujyi n'intara ya Kinshasa. Dore rero ibyavuye mu isesengura ry'ingaruka z'ibibiza n'ikigiye gukurikiraho. Ku bijyanye no kurohama k'ubwato mu ntara ya Ekwateri, imirambo 48 ngo yarabonetse ikurwa mu mazi. Abantu 46 bararokotse cyangwa se baratabawe batabarwa ari bazima. Abantu 107 ngo baracyarimo gushakishwa bakaba baraburiwe irengero. Birababaje cyane. Abantu 107 ni abantu benshi magingo ayangaya ngo baburiwe irengero, bakaba barimo gushakishwa, nubwo ngo icyizere cyo kuba baboneka ari gikeya ujyanye n'iminsi ishize. Ikindi kandi nubwo baboneka, urumva ko kugira icyizere cy'uko baboneka bakiri bazima, ibyo byo ni inzozi ziri kure cyane. Aba bantu rero hafi ya bose bari muri ubu bwato ugendeye kuri iyi mibare n'abantu 201 bose. Izi nzirakarengane rero ngo zari mu bwato butatu bwari butwawe na moteri, aho ngo bwaje kugirira ingaruka cyangwa se bwaje gukorera agisida muri iki kiyaga. Makuru avuga yuko ngo byatewe n'imihengeri yabaye myinshi, ariko kandi ngo harimo no kugwa n'imvura. Ikindi kandi ngo ubu bwato bwari bwatwaye uburemere buruta kure ubwo bwari bugenewe kuba bwatwara. Tugiye kuri uruhande rw'imyuzure rero yabereye Kinshasa, abantu bagera kuri 29 bose barapfuye mu tugari 8 mu karere ka Ngaliema, kakaba ariko kabarizwamo umubare munini w'abapfuye. Ibikoresho byinshi byarangiritse, imiryango myinshi isigara iheruheru, abandi basigara mu bukene bukabije. Ibipimo rero byafashwe kuri iyi imyuzure ni mu nama y'akanama kihutirwa yabaye ku cyumweru, ni ku munsi w'ejo tariki 15 Kamena muri uyu mwaka, hamwe n'inzego bireba. Hafashwe ngo ibyemezo bikurikira. Aha hitwa Ibikoro ngo nukohereza itsinda ry'inzego zitandukanye ngo zisuzume ibyangiritse mu buryo bwihuse no gufasha mu gutanga ubufasha bw'ibanze ku baturage. Uwundi mwanzuro ahangaha ureba Kinshasa ngo nugushyingura abapfuye, gutanga ubufasha ku bagezweho ingaruka, gukomeza gukurikirana imibare y'abapfuye n'ibyangiritse.
Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikavuga ko binyuze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ihamagarira inzego bireba gufasha abaturage bibasiwe cyane, hanashakwa ibisubizo birambye kugira ngo iki kibazo ntikizongere kubaho ukundi. Itangazo ryashyizweho umukono ku munsi w'ejo i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rishyirwaho umukono na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yitwa Shabani Ruko Bihango. Ngibyo ibigaruka kuri iri tangazo. Reka twihuse rero tunyarukire ku bijyanye na Bwana Constant Mutamba, Minisitiri w'Ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Bwana Constant Mutamba, inama nshingamategeko, ni kuvuga inama y'inteko ishinga amategeko, yamaze gutora umwanzuro w'uko uyu mugabo yajyanwa mu nkiko. Kuri iki cyumweru tariki 15 Kamena muri uyu mwaka w'2025, inama y'abadepite abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatoye icyemezo cyemerera ubushinjacyaha gukurikirana Constant Mutamba, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakurikiye cyangwa se byaje nyuma y'ubusabe bwatanzwe n'umushinjacyaha mukuru hafi ushinzwe kurangiza imanza Cour de Cassation yitwa Firmin Mvonde, wagaragaje ko Constant Mutamba akekwaho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigenewe umushinga wo kubaka gereza Ikisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo wakwibaza, niba abambari be batangiye kugenda bakorwamo umwe kuri umwe, Bwana Kisekedi we aho biraza kumworohera, dore yuko n'ubundi izi ari inshuti ze magara, kandi hakaba hari amakuru avuga yuko ngo bamwe mu nshuti ze za hafi n'ubundi bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bijyanye no gusesagura. Ese Kisekedi we aho biraza kumworohera, dore yuko nawe byakunze kuvugwa yuko mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo haba harimo akaboko ke gakomeye. Ngibyo, reka adukomeje n'iyi nkuru tubabwire ko ibi byatangajwe na komisiyo yihariye ya Sena, ari nayo yari yahawe kwiga ibijyanye n'iki kibazo. Bagatangaza rero ko Minisitiri Mutamba ngo atigeze ashobora kugenzura niba sosiyete ya Zion Construction yari yatsindiye isoko yaba ifite ubuzima gatozi, dore yuko Constant Mutamba we ubwo yabazwaga yavuze ko ngo aya mafaranga yashyizwe kuri konti y'abantu b'abatubuzi. Aho bivugwa rero ko ngo iyi kampani yari yahawe kubaka iyi gereza ngo itari ifite ibyemezo n'ubuzima gatozi, ndetse ngo ntiyakurikiranye niba imirimo yari yatanze cyangwa se yari yahawe iyi kampani ngo yari irimo gukorwa neza. Ubushinjacyaha rero bukemeza ko ngo ibisobanuro Minisitiri Mutamba yatanze byarushijeho gukurura amakenga, ibintu ngo bifuza yuko n'ubundi yakurikiranwa. Mu gusubiza ibi birego, Bwana Constant Mutamba yatangaje ko ngo yangiye umushinjacyaha mukuru Firmin Mvonde akumushinja, ndetse avuga ko ngo arimo kumugirira urwango rushingiye ngo ku byo baba bapfa hagati yabo. Icyakora ngo iri tangazo ntiryahagaritse inzira z'ubutabera. Ikindi kandi ngo nyuma y'uko ibi bikozwe, uyu mugabo ashobora no kuba yahita atabwa muri yombi, akatangira gukorerwa dosiye ndetse igashyikirizwa inkiko muri iki gihugu. Ikindi kandi nuko bivugwa yuko nyuma y'uko uyu mwanzuro utowe, uyu minisitiri ashobora kuza guhita yegura kugira ngo n'ubundi
atangire gukurikiranwa kuri ibi byaha kurikiranweho. Reka rero mbashimire kandi tunagane ku musozo w'aya makuru twagarukagaho. Aha ni Kwibendera TV, nitwa Umukada. Mugire rero ibihe byiza, ariko nkomeza kubibuka gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano. Ndumva nifuza ko uyu munsi buraza kwira abantu bagera kuri 200 nibura mukoze subscribe, dore ko twamaze kubona ko abantu badukurikira batari bakora subscribe ari bo benshi cyane. Turabasaba rero gukora subscribe. Mu gihe mukora subscribe mwibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo tujye tuboherereza amakuru mutiriwe mutakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mukomeze kugira uwa mbere mwiza, bari mu kazi muhaye kandi muronke, utagafite namwe mwihangane, ubuzima bukomeze. Bye, ciao ciao.